Om Swastiastu, ceneng ngajak mekejang. Nah, sebesayaga mekejang nenena dengan hang satwa. Ni jani, meme lakarnya tua Bali, ane memurde, pan belog. Kini kuni satwa ne. Sedak dina anu, pan belog ongkona luas kepekan ngajak kurenani. Ditu ia ongkona meli bebek dadua. Bebek entu lakar anggona Banten oleh kurenane sawireh buin mani matuane lakar tutuk abulan pitung dino. Nah, kini kuni abad kurenane pan belog. Beli subanawang. Icang nenena repot sesajan. Buin mani ibapa lakar tutuk abulan pitung dino. Icang nenena sedang menggarapan. Tusing pesan supaya icang nyidang kija-kija. Jani ni pipes. Mu jep beli kepekan beliang bebek dadua. Mara keto munyena kurenane ipan blog nyak kone ia mejalan kepekan. Nanging sawireh ipan bulog nak sajan-sajan muka jelemone blog. Tusing pesan ia tain mepaomongan ngajak anak ririh. Deja nutur. Kadi rasa mara ngenot dogenan ipan blog subo takut. Tusing pesan ia tain nutur ngajak anak lenan. Nah, ni jani ka cerita ipan blog subo teket di pekeni. Ditu ia ngojok dagang bebeke. Tur laut ia ngomong pu kekini. Jeru dagang bebek. Niki pipis. Icen tiang bebek dadua ane meisi. Puih. Ni ngamunyin pambelok bukong gitu. Ngon yo dagang bebeke. Ane anak mau belanja. Deja metawahan. Nah konang ajen bebek masih tusing. Pakenyir lantas yo dagangnya. Tawange ipan blog jelema blog. Ngenggalang iya nyemakin ipan blog bebek dadua ane gede-gede. Ditu lantas bange ipan blog. Disubane jemake aja ipan blog. Laut iya ipan blog mulih. Tusing je iya nakonang penyusuk. Dagangi kendal pesan. Sawireh ipan blog sujatine nuliu ngelah susuk ditu. Berjalan koneya ipan blog jani mulih nih. Ditu ia ngabe bebek dadua. Kecerita jani nuju di jalan kemulih nih ngentasin ia tukat gede. Mara ngeliwat di tukaden tu cek ngelep kuni bebek ane gisine oleh ipan blog. Ngelangi kuni lantas bebeke entu. Kene ya pan blog mekenah. Meme dewa ratu. Harejek bebeki saja dagang bebeke entu aja icang. Icang itu nih subong orang. Bang, icang bebek ane meisi. Kaplak bulu dogen icang bange. Lagu tanjani iya ulung di yehe buko kene. Jek kambang-kambang ya bebeke dadua. Gitu ya ipan blog mekenah. Mara gitu laut ulah bebeke entu. Wush. Kamu apa megedi? Megedi sebab cai bebek puyung ajak dadua nenena. Laut iya ipan blog nuktugan mejalan kemulih nih. Tokat di jumah nih. Kurenani kejut. Mih dewa ratu. Adi ya i beli mulih sing ngaba bebek yang aukot. Ngencolang iya ngepakin kurenani. Beli. Nak kengken. Kadi sing ngaba bebek. Sing ada dagang bebek. Sing beli man beli bebek. Mesaut koneya ipan belok. Nyatwayang seperinikan bebek nih ulung ditukai deh. Kene nyen loh. Icang je kena belog-belog oleh i dagang bebek. Icang subong orahan. Icang apang banget bebek ane meisi. Kaplak icang kena belog-belog oleh dagang bebek. Buin ya kurenane nyeset metakon. Belog-belog kengken tuh beli. Nak kujang aja dagang bebek.
Icang subong orang. Cara tutur icang ibusan, icang pang banget bebek ane meisi. Lagutan bebeke maro teket di tukade cek iya kambang-kambang. Cetet bebek puyung icang banget teken dagangi. Mujang menjani beli mulih ngabe bebek puyung. Kutang beli bebeke di tukade. Kurenani pan belok sedih ya mesel-selan. Duh, beli saja beli keliwat belong. Beli nawang. Bebek ento nak mulu bisa ngelangi beli sing je bebek puyung. Aduh, beli nenek-nenek. Keto ya abad kurenane ipan belok. Sedih ya kurenane ipan belok mesel-selan. Ngenehang lacur dewek nih ngelah kurenan belok buka keketo. Pipis ilang. Bebek tuara bakat. Cur. Nah, cening ajak mekejang. Keto nyen upah yening cening tusing selek melajah. Dadi cening belok cara ipan belok. Anak bebek mula bisa ngelangi jekadena ngebebek puyung. Nah, nih jani cening patut selek melajah. Selek mas sekolah apang dadi anak dueg. Apang dadi ngelah ke Wagedan. Yening cening su bedueg ngelah ke Wagedan. Tusing pesan cening lakar aloh ke belok-belok timpal. Nah, amun tu malu satuan meme. Nih jani kemu malu cening melajah apang sida cening dadi anak meguna. Om Santi 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 Om.